No, tu za početak vidite u čemu se radi. Quality Aging Network in Slovenija. Zadnji put kad je bio doktor Mimica u Sloveniji, onda smo vidjeli da bi mogli ovaj network raditi i proširiti sa drugim državama, prvi ste, da kažem, vi došli na red. No? To je grupa ljudi koji radi, stručnjaka, ne da kažem ljudi, na biotehnološkoj fakulteti. Ustanovljen je bio Slovenian Innovation Hub European Economic Interest Grouping. Predstavlja ga Damjana Drobne, doktorica sa fakulteta, i spominčica. Idemo sad napred. No, odakle su oni počeli? Oni su počeli, to je možda na jedan način i pohvala. Mi smo pripremili i radili, što sam već prvi 2 dana nazad rekla, strategiju za demenciju. No i kad je ta naša strategija bila u javnoj raspravi, ta grupa stručnjaka je tu našu strategiju već pronašla u javnim dokumentima i činila se im je jako zanimljiva i interesantna, jer je po broju stanovnika i starajućem prebivalstvu Europe sve više starijih ljudi, bolesnih, s kojima ćemo imati svi sve više i više posla. No, tako da su oni odabrali tu našu strategiju i glavni ciljevi koje su si oni zadali, na kojim će oni raditi, su rana dijagnoza, liječenje i terapija i naravno ono još što da kažem najvažnije, gdje ima najviše posla i rada, da kažem tako, je pomoć bolesnicima u institucijama i doma. No, to su ovi 3 ciljevi na kojima će raditi, sad ću vam još reći koji sve instituti, no to je ta naša ekipa koja je počela raditi, da tako kažem, 10 eksperta iz različitih područja Slovenije, koja je počela raditi 2010. Tu je profesor dr. Kogoj koji je bio inicijator da počnemo u Sloveniji sa pripremom na strategiju za demenciju. Uz njega je bio i nevrolog dr. Stokin. Grupa se malo mijenjala, zato nisu imena uvijek ista. No i bili su predstavnici ministarstva za zdravlje, za socijalne zadeve, bile i domovi, vidite da su tu isto, i dr. Cvetko je familijarni, obiteljski doktor, koji su jako važni u toj shemi, da kažem. No, onda, poslije toga, kad je strategija bila prihvaćena i adoptirana i potpisana sa strane ministarstva i vlade, sad je koji su novi koraki, koji su sljedeći koraki, implementacija te strategije u Sloveniji. No, šta su oni pronašli kao zanimljivo? Zanimljivo su pronašli to da je dobro da se u to uklope i instituti, svih vrsta instituta. Sad ćemo vam još nabrojiti koji sve su već u toj grupi. No, jedna od takvih važnih networka bila je ta konferencija Alzheimer Europe koju smo imali u Ljubljani lanske godine. Bilo je 600 delegata i 1000 ljudi, jer je bilo puno pratitelja još uz njih. No, tako da ta mreža se širi. No, vidite, ta grupa Slovenian Innovation Hub je evropsko ime već ima i u nju uglavnom glavni cilj gdje se oni osredotoče, gdje će raditi, je Networking for Quality Aging. I tu druga stvar je Network for Innovative Education Environment. Šta ćemo tu sve moći tim ljudima pomoći i organizirati i nuditi, jer će tu potrebe biti sve veće i veće. No, tu su prikazane sad još sljedeći korak i vidite da je tu već piše gore da ima u taj SIS, takozvani, na kratko kratice, ima već više od 30 instituta slovenačkih je uključenih. No, sad možda idemo nazad, no evo sad tu se vidi ko sve surađuje
Kemijski institut, Biološki, Nacionalni institut za biologiju i sve slovenske najveće uspješne firme kao Gorenje, Lek, Krka. Mi smo zbog naše strategije jasno tu, no tako da se vidi na kako širokom području su počeli surađivati jer su vidjeli da tu ima velike mogućnosti da stručnjaci i praktičke firme kao Gorenje i ostale nude u budućnosti što više potpore tim ljudima u starijem doba. No, tu je još sad prikazano kako to ide kod Alzheimera i sličnih bolesti, da kažem, i jasno i osoba starijih koje obole zbog drugih bolesti ili normalnog staranja, no tu oni se koncentriraju šta sve treba da nudimo tim ljudima, šta društvo treba kako da se pobrine i šta da im nudimo. Zadnji put kad je bilo jedno takvo predavanje u Sloveniji, međunarodno, jedan od profesora iz područja starajućeg prebivalstva, da kažem, rekao je sad Europa tu mora puno napraviti jer se mi svi staramo i treba će ljudi više pomoći i pošto se ne stara samo Europa, iza nas je odmah i Kina, tako da ćemo moći ovaj know-how izvoziti malo kasnije u Kinu. Tamo ima, znate koliko ljudi, velike mogućnosti. No i tu su sad sve te stvari koje oni vide, koje bi se moglo nuditi i na čemu je treba raditi da bi što više tih stvari omogućili i pronašli i otkrili na kakav način bi pomogli i bolesnim i normalno starijim ljudima. Tu se otvaraju velike mogućnosti i isto da kažem da je tu puno i financijskih mogućnosti, ima dosta novaca, puno novaca financijskih sredstava u evropskim fondovima koje je jako pametno da zajedno prijavljivamo se na projekte i iskoristimo i napravimo nešto dobro za sve nas, jer sa tim studijama i radom može se napraviti puno za starije, da kažem tako, i istovremeno za mlade, jer se tu otvara mnoge velike mogućnosti za zapošljavanje mladih kadrova. No tu ima, da kažem, svašta gdje oni vide šta bi se moglo raditi i moram vam reći da iz tih instituta, to su već bili par sastanaka, dođe ogromno mladih naučnika, stručnjaka, researchera koji su već se uključili u te stvari i projekti već idu, jer je tu stvarno ogromno stvari koje se može napraviti. Recimo Institut Jozef Štefan koji vjerovatno poznate, oni već su uključeni u više tih projekata, pošto smo mi za Alzheimer nas zovu na te kao partnere, no tako da mladi jako puno raziskuju tu i rade. Još možda da napomenem da iz Jozef Štefana je Boris Kodre već dobio jednu, ne nagradu, nego otkrio je jedan od gena koji je najvjerojatniji uzrok za ALS bolest. To su napravili u Ljubljani na manjem broju uzorka, a kasnije napravili to u Engleskoj sa, mislim, Cambridge ili Oxford Institut i tamo se potvrdilo da vjerovatno to ide za taj gen koji to prouzrokuje to bolest. To je bilo mjesec dana na svim televizijama, ne samo slovenskom nego evropskom, kao jedan od koraka važnih. No tako da suradnja već sad ide da kažem, dobro i u buduće želimo da se to proširi, zato smo i tu, zato su me zamolili da ja to predstavim vama, da i vi vidite gdje bi mogli naći suradnju. No, oni rade na biološkom fakultetu i institutu puno na nano djelićima i tu puno se studira i radi na tom kako otkriti sa nekim novim pristupima i tehnologijama i nanodjelićima početak Alzheimerove bolesti. Zadnji put je već jedna od
tih firmi predstavilo kako se može detektirati ranije Alzheimer bolesti ili demencije preko oči. To je tako da sad svi strašno traže kako to premaknuti, jer struka, što kaže naš doktor Pirtoše, koji je jedan od lidera sad na području demencije, da je struka, pošto nema lijeka već dugo, nadamo se da će ga konačno ipak doći nešto novo na tržište, da se sad struka sve više orijentira na početak kad počnu prvi kognitivni znakovi i da se tamo što više pomogne i pomogne ljudima. No i zašto je to važno? Zato jer onda u onom prvoj etapi bolesti, da tako kažem, tamo se još najviše može ljudima pomoći i organizirati sa tim kojekakvim inovacijama, da imaju ti ljudi što kvalitetniji život. Jer sad u stvari ima svake godine više, ali još uvijek premalo. No i kako uvijek kažemo, da je jako važno da se zagarantira što kvalitetniji život tako bolesnicima i s tim i rodbini, obitelji i struci na kraju krajeva. No i to imamo personalni treatment, jasno da tu je ogromno stvari koje treba napraviti. Sad sam čula jako zanimljive stvari kako radite palijativa, otvaraju se velike mogućnosti i ljudi trebaju podršku i pomoć. No tu je prikazano kako si oni to predstavljaju, šta sve može se tu još napraviti i kako sam rekla, već se na tom radi. I možda sam zaboravila reći da je bila naša strategija jedini dokument koji su našli kao dovoljno kvalitetan i oprijemljiv, da kažem, s kojim su se već prijavili kao taj SIS na projekt za par milijuna eura. Tako da se na tom jako radi. No i tu je na kraju povabilo, ne nađem svih riječi na hrvatskom, da se udružite, da znate da to postoji i da ste više nego pozvani za sudjelovanje. No, to je profesorica Damjana Drobne koja je pripremila to i koja je jako zainteresirana za suradnju. Na kraju vidite da se isto zove da se prijave mladi researcheri, jer novaca u tim fondovima ima mnogo, a do njih možemo doći ako ćemo zajedno surađivati. Jer na sve projekte treba se prijavljivati partnerski i treba imati inovativne i nove stvari. I mogu reći da je zanimljivo da mladi koji proučuju stvari, da imaju stvarno odličnih ideja. Ali to treba provesti u život i dobiti novce i raditi, i tako da tu možemo zajedno surađivati i za starije i za mlade, i mogućnosti za zapošljavanje se otvaraju. Tako da ja bih s tim završila. Drugu godinu, što smo vam već rekli, je kongres u Sloveniji, 20 godina spominčice, tako da ste pozvani da dođete i vi, jer zajedno možemo više napraviti. Dobro da smo surađujemo i da se informiramo. I drugo isto što je važno, da smo povezani sa Europom i sa Mediteranom. Tako, ja bih se zahvalila. Ako imate kakvo pitanje, možemo još.